Lepo pozdravljeni. Jacques Lang, nekdanji francoski minister za kulturo in mednarodni baletni koncert v tokratni oddaji. Začenjamo pa s šahom in z besedami Garija Kasparova. Navajen sem napadati, izgubiti, v zgodovini pa ostati zapisan kot branilec pravičnosti je le tolažba za naslednike, če jih je sploh kaj ostalo. Šahovski velemojster, večkratni svetovni šahovski prvak in politični strateg je spregovoril tudi o ruski sedanjosti. Velik nasprotnik Vladimirja Putina napoveduje močnejši pritisk ruske opozicije. Ruska opozicija sicer stavi na politiko nenasilnega odpora. Naveza Putin-Medvedjev ne bo vzdržala, pravi šahovski velemojster, ruski politični aktivist, znan kot agresivni šahist. One of the main goals of opposition in Russia is to avoid people asking same question time and again, who will replace Vladimir Putin? And instead we want people to ask what will replace Vladimir Putin. It's very important to change the algorithm of thinking, political thinking in Russia, not to expect a new hero, Tsar, whoever, dictator to save the country, but rather to grow the belief in the strong institutions. Vselej sem dajal prednost ostrejšemu in bolj zapletenemu položaju, pravi v pravkar prevedeni knjigi Kako življenje oponaša šah. Moj dolgoletni trener Nikitin me je skušal brzdati. Naučiti se moraš virtuoznega šahiranja v najbolj preprostih položajih. Če se boš počutil dobro in prepričano vase, bodo nasprotniki skušali zapletati igro, s čimer bodo zašli na tvoje priljubljeno področje. Ubogal sem njegove nasvete. Ko sem zavestno krepil svojo najslabšo stran, sem nasprotnikom postavil svojevrstno psihološko past. I was and I am a great believer that chess and education might play a very important role in improving kids' ability to cope with the challenges of the modern education. And we have plenty of examples, proofs from different quarters in the world that chess had tremendous positive impact, both on educational qualities and on social adaptation of kids from underprivileged areas as well. V Mariboru je ustanovil Evropsko šahovsko akademijo, ki naj nadaljuje uspešno svetovno mrežo tovrstnih linij. Tako bo najboljše mlade šahiste v mestu ob Dravi dvakrat letno tudi vodil. Europe also needs such a center, and I was very excited when I heard that city of Maribor might be interested in working with Kasparov Chess Foundation Europe in creating such an academy. I think it's a great combination of the city that is currently the cultural capital of Europe, and then next year will be the capital for European youth, and an opportunity to build an ongoing institution that will be offering services for European countries. Podelil je priznanja izstopajočim na svetovnem mladinskem šahovskem prvenstvu. Med njimi so Rusi in Indijci, sledijo šahisti iz ZDA. Ti otroci bodo krojili, se pravi, vrh svetovnega šaha že čez 5 do 10 let. Mnogi med njimi pa bodo, ker šahisti ponovadi so tudi učenci, koliko toliko dobri, bodo pa krojili marsikaterega drugo področje tudi. Jacques Lang je vidno ime francoskega političnega prostora. V 70-ih je vstopil v francosko socialistično stranko, kasneje uspešno deloval kot kulturni minister in minister za šolstvo. Kot velik podpornik umetnosti je uvedel odmevne novosti. Je tudi ustanovitelj Zveze evropskih gledališč, botroval je nastanku znanega festivala Fête de la Musique. Med številnimi polji, ki ga zanimajo, je tudi italijansko. Ob njegovem obisku v okviru projekta 12 je išlo delo Lorenzo Veličastni v prevodu Jane Pavlič. V času, ko je Francijo vodil Sarkozy, je sodeloval v komisiji za ustavne spremembe in edini med socialisti glasoval za uvedbo ustavnih sprememb. Deležen je bil napadov socialistov.
Bonjour Jacques Lang. Vous avez longtemps participé au gouvernement de Mitterrand. On était ministre de la Culture. Quelle était votre devise? Ma devise, tout faire pour servir la beauté sous toutes ses formes et au bénéfice de tous les citoyens. Quelles mesures doivent être prises dans le domaine de la culture en France et en Europe? D'abord, il faut passionnément aimer les arts et les artistes et avoir la volonté de permettre à chaque citoyen de découvrir toutes les formes de l'art partout où ils habitent. Alors ça veut dire un minimum de budget et de moyens, ça veut dire aussi un peu d'imagination pour donner aux artistes et aux créateurs des possibilités concrètes. Est-il important que la culture soit accessible à toutes les classes sociales? Mais la culture peut être accessible à toutes les classes sociales si on choisit de bons chemins. Par exemple, faire que chaque enfant, dans chaque classe d'une école, puisse, dès le plus jeune âge, découvrir la peinture, la musique, la sculpture, la littérature. Bref, l'école, c'est l'un des lieux où l'on peut préparer les enfants à la découverte de l'art et de la culture. Et vous êtes le fondateur, l'initiateur du concept de capitale européenne de la culture. Pouvez-vous expliquer la notion? C'est une notion simple, vous savez. Avec Mélina Mercouri, qui était ministre de la Culture en 1984, nous avons proposé que chaque année, une ville d'Europe soit la capitale culturelle. Nous espérions que vers cette ville afflueraient les spectacles, les artistes, les expositions. Mais nous ne pensions pas que cette idée aurait un tel succès. Et quand on voit ce qui se passe à Maribor, on est émerveillé. Cette petite idée que nous avons lancée il y a 25 ans a fleuri maintenant à travers toute l'Europe. Il n'y a pas un modèle unique. Chacun trouve son style. Et Maribor a trouvé son style. Et je pense d'ailleurs que lorsque vous baisserez le rideau dans quelques semaines, la capitale européenne continuera. Il y aura des prolongements, il y aura de nouvelles initiatives. Et Maribor sera une ville rayonnante et mieux connue de tous les Européens. Et comment jugez-vous votre voix pour M. Sarkozy en 2007? Ma voix, je n'ai jamais exprimé une voix en faveur de Nicolas Sarkozy. J'ai simplement participé à sa demande à la révision de la Constitution de la République et j'en suis fier et heureux parce que nous avons pu ainsi améliorer la démocratie française. J'étais seul contre tous, en effet, et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, les réformes qui ont été adoptées dans la Constitution française grâce à ma voix sont reconnues par tous, y compris ceux qui ont voté contre, comme des réformes qui ont fait avancer la démocratie. Donc je suis doublement fier. Fier d'avoir été l'homme qui a permis à la Constitution française de se rénover, fier que mes amis qui étaient contre soient aujourd'hui pour et me donnent aujourd'hui raison. Merci. Merci. Kakšno zgodbo piše vzhodna kohezijska regija in prestolnica kulture leta 2012? Kakšne so možnosti za njeno nadaljevanje? Forma ponavljanja, osnutek dela in predlog novega profila kulturnega projekta v nadaljevanju. Med cilji, ki jih skuša kulturna prestolnica Evrope doseči, je povezovanje vzhodne kohezijske regije kot nadaljevanje dobro zastavljenega kulturnega projekta. Strateški načrt, ki ga predlaga Svet Zavoda Maribor 2012 z župani partnerskih mest, je zastavljen kot nadaljevanje regionalnega povezovanja tudi po koncu programa, po 15. decembru. Predlog Kulturreg je novost, ki bi pomenila nadaljevalni korak po prenehanju delovanja Zavoda Maribor 2012. Na plečih države in mestnih občin je, da v zelo kratkem času skupaj najdejo solucijo, da bi se lahko
dediščina Evropske prestolnice kulture dejansko uveljavila, torej, da bi v vzhodni kohezijski regiji delovala osrednja institucija, ki bi lahko povezovala številne kulturne producente in mesta in poskušala predvsem pridobiti evropska sredstva. Mestna občina Maribor Zavodu Maribor 2012 dolguje še 3.600.000 evrov, vključno z državnim vložkom v projekt. To so seveda odprte obveznosti, ki so seveda bile že potrjene. Seveda zato je edina realnost, da se te obveznosti poravnajo v najkrajšem možnem času. Romaneskni prvenec Gorana Vojnovića Čefurji Raus uspešno stopa tudi na druga jezikovna polja in dokazuje, da partikularno lahko odmeva v univerzalnem. Avtor je prisluhnil življenjem v fužinskem getu na točki, kjer govorijo ona sama. Gre za subverzivno romaneskno gesto, ki stereotip o Čefurjih prižene do njegovega skrajnega roba. Švedski prevod dela je pred izidom. Glede na situacijo na Švedskem, ker imajo zelo veliko imigrantov, kjer imajo zelo podobno situacijo v predmestih Štokholma, Göteborga, Malmeja. Mislim, da bodo bralci zelo zlahka prepoznali nekako, o čem govori ta roman in da jim bo ta tema zelo blizu. Mislim, da ta knjiga ne bo ostala brez nekega odziva. We have had a wave for the past 10 years of younger Swedish writers that are dealing with the same topics as Goran is doing, and they have been extremely popular in some of these books and have become sold very well and has opened up for a good debate in Sweden. I think many Slovenian readers would recognize the stories from these books as well as the Swedish readers would recognize themselves in Goran's books. So yeah. V mestu ob Dravi je nastopil Armando Anthony, imenovan mojster džeza, znan kot Chick Corea. Ameriški džezovski pianist in skladatelj je dobitnik več nagrad Grammy, mnogi mu pravijo živa legenda. In v skladu z besedno zvezo, ki se ga drži, svoji glasbi nenehno dodaja dele originalnega. V glasbeni know-how, v tehnično vednost vnaša momente originalnosti. Nastopil je v festivalni dvorani Lent. Končujemo z mednarodnim gala baletnim večerom, s klasičnim in modernim baletom, s svojevrstno interpretacijo mesta plesne sedanjosti, njenega položaja glede na bližnjo preteklost in prihodnost. Na oder Mariborskega teatra so stopili tako baletni solisti kot tudi mladi perspektivni plesalci. Mednarodni baletni večer je letos potekal v sodelovanju s projektom Gaudeamus Gala. Predstavila so se velika imena baletnih odrov, pa tudi mlajši plesalci, diplomanti večjih akademij. I study in the Netherlands at the Rotterdam Dance Academy. I will present a solo from John Blickandel. It's going to be a modern ballet solo. Actually, that's the first ballet solo of my life, so it's one more challenge. Društvo baletnih umetnikov Slovenije je podalo idejo o tem Gaudeamus Gala in ta Gaudeamus Gala se zdaj začel prijemati tudi v drugih državah, in tudi druge države se že zelo interesirajo za to, da bi ga vsako leto pripeljali tudi k njim. Naprimer, predvsem Madžarska plesna akademija, ki vemo, da je ena največjih, najpomembnejših baletno-izobraževalnih inštitucij v Evropi, prav tako Dunaj in tako naprej, tako da predvidevam, da bo to postal eden večji evropski dogodek v prihodnjih letih. Gledalce je navdušila predstava gracioznih protitežnih marionet, pognanih v gibanje. Igra koreografiranih kretanj je napolnila veliko dvorano SNG Maribor. Hvala za pozornost. Nasvidenje prihodnji teden, ko bomo spregovorili o projektu 100 let slovenske umetnosti in umetnostni galeriji Maribor.